KCFM 94.1 enka omogusii. Bono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igoi fan page ya Facebook ase KCFM 94.1. Ase togo kobekera emeyega yao eyemo ase eyemo. Emeyega eyo ng'amo ne chinyangi amatanga emesangerikano yege siasa emeyega ya graduation ne yende emenge. Inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba mino. Una botambe inka KCFM nero enka omogusii. KCFM 94.1 enka omogusii. Bono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igoi fan page ya Facebook ase KCFM 94.1. Ase togo kobekera emeyega yao eyemo ase eyemo. Emeyega eyo ng'amo ne chinyangi amatanga emesangerikano yege siasa emeyega ya graduation ne yende emenge. Inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba mino. Una botambe inka KCFM nero enka omogusii. KCFM 94.1 enka omogusii. Bono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igoi fan page ya Facebook ase KCFM 94.1. Ase togo kobekera emeyega yao eyemo ase eyemo. Emeyega eyo ng'amo ne chinyangi amatanga emesangerikano yege siasa emeyega ya graduation ne yende emenge. Inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba mino. Una botambe inka KCFM nero enka omogusii. KCFM 94.1 radio omogusii. Inche mokanu tigantere Radio yaito KCFM. Inche mokanu tigantere Radio yaito KCFM. Watabaraya baitabaya Bago kolega simo igwebuya. Watabaraya baitabaya Bago kolega simo igwebuya. Oyo teregita temba Imbuya segasi ya engia. Oyo teregita tema Imbuya segasi
legacy ya wengia Totebere ya barai baito Bako legacy ya bono mukia Totebere ya barai baito Bako legacy ya bono mukia Amyoro ne musi duduzi Momichori meto samie wia Amyoro ne musi duduzi Momichori meto samie wia Mochukuro Miruka Stacy hashtag kama kawaida ikiwa ni mama yao Shelly kadotka dimple o mwanache dimple Asa wasemi hawa ilege tija Legacy mo wate nengia Asa wasemi hawa ilege tija Legacy mo wate nengia Enka yomogusii Isega ya ino nengia Obasemia mo wate nuya Isega ya ino nengia Obasemia mo wate nuya Emusi mazai Como gepidi ekia Emusi mazai Como gepidi ekia Mekenye mwana bubara Ite kogo tereka buya Mekenye mwana bubara Ite kogo tereka buya Onyerera na boronge Obasemia mo wate nuya Onyerera na boronge Obasemia mo wate nuya Chako unasi nesimiruka Ase michezo ino na batini Chako unasi nesimiruka Ase michezo ino na batini Daniel Momani, Watu watila mone ni viatiko Daniel Momani, Watu watila mone ni viatiko Ayaru tu magoma Enamura Violet Kemuma Ronald Mayaka Utangaza mangana maya Legacy mo wakora nengia Utangaza mangana maya Legacy mo wakora nengia Kisi FM 94.1 Ami tere ingiye bwato basemi yobuye Kama Injiri chiro songe kucha ngora Kisi FM 94.1 Enka yomogusii bono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igoi fan page ya Facebook ase Kisi FM 94.1 ase togo kobekera emeyega yao eyemo ase eyemo emeyege yunga mone chinyangi amatanga emesangirikano yege siasa emeyega ya graduation ne yende menge inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba mino una butambe inkaninka Kisi FM nero enka yomogusii Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka
Alright, abara kabisa jidega chia bzo gilama ngeza tunaibere urense moya bono mambe kisa ni cha Afrika ya mocha. Mwancho motogere yene nkayo mugusikisi ya Farm Station ya ona mbaye muri gena soko sembi okumanyira boyo okoko kandi birobona tu bangire ndego kumanya ile chinguru mona sama gazeti ili tukulia lero. Na mwana botombe ngene kusiki gumakimu rubuli mu michulimi Jeneri Liga 001 kwa du omonyakero. Liga 003 Ronald Mayaka. Wakiri uya my brother. Chinga kichonsi ya nungu ya wana. Yeye ametujalia neema zake. Ande tuumiranira sembe bwana. Monene numia. Yango de uno monena arumia. Ingo. Ziva macha na maya sana mambie kwanza kambia Ugali aguta magana abona abere bro. Anyway na kibogete. Yes. Vizuri sana. Tunashukuru bwana. Ereta chaye tionde duduzi. Kamwire ngankugo zezeniale. Muntu nagali yamale kunjira. Ta konyara gutanga. Muntu akonyara gutanga bwana. Ekiagerere ni gabwatiriteri murioka. Basi. Kwa kwa gazeti ya Taifa Leo tutalikie 22 Motinyo watano na mwaka wa 2022 litukune ligi Jumatano Women Crash Wednesday. Tintage de liringo kole maino engazeti mbwatene ya The Daily Nation tutalikie 22 Motinyo watano na mwaka wa 2022 litukulia Jumatano. Raila's new war against Deputy President William Ruto. Raila's new war. Aigage kubwatekana igoro yechinza se omurayi bwo bamubwazimio lomoja wani Kenya Coalition Party omuskerera Odinga acha akere gusiarire Deputy President. Mugano yo muligira sepeji akana serera gotebanga kumuranje ezerekali nandeke abodi actually kombeke bachone chimbe ya IEBC kumimukirie getambukiro Deputy President William Ruto asikiria gotebanga ni gagutumeka amali ya serikali na resources ya serikali chigali ya serikali gukore campaign yaye. In fact gagutumeka bake nyumba ya serikali Karen gukore campaign yaye. Igata getenga IEBC mumukirie getambukiro kolengana nilichigoriringa public servants bakwenti gutumeka any resources ya serikali gukora their personal campaigns. That's why bakugana kulisign batarabuli chikura. On the other side, William Ruto na Rusia register sire the same. Agotebanga ezerekali na imi mukie getambukiro kio gotanga ba waziri bachakire komokorere campaign Raila Odinga bagoziri mbale bachakire kororekana gokore campaign uchiase Raila Odinga amo naboigo nabakoli bandemere serikali munabona ba principal secretaries aburu William Ruto agotebanga bagokorera Raila Odinga campaign yale talibuya. Lakini rende William Ruto bado rende deputy president. Yes. Tara tigimere. Meaning inge kala deputy president ya serikali basi mkimtu ya serikali. Wana taranganya for his private gain. This was it very. Of course I got you. Yes. Actually Raila Odinga is complaining. Deputy president ya kutumeka Any ibo ya serikali. Including Chigali. Na watu chikuwe kwa serikali kuweka. Yes. Yenye umbako na ya serikali up to now. I think hichi contract ile kama out clear. Kama wakiwa kutabikiaga. Yes. Deputy president bado ni deputy president ya Kenya. Tara tigimeki. In fact hata 2017 Uhuru Kenyatta akifanya campaign si alikuwa tu bado president. Chigali ne je serikali alikutumeka. Omoro kujia somonto muga. Mugano inora sepeji akana senga seti ya The Daily Nation. Headline gazeti ya Taifa Leo, wajiuza kwa jina la Mungu. Wajiuza kwa jina la Mungu. Allah. William Ruto igabegete go bya Waislamu. Raila Odinga dress tige kolino gabo. Na hiyo
Yeli etali omonene. Bunaba kolino. All right. Page ya katana singa seti ya The Daily Nation. Deputy President William Samoei Ruto nikobona atebirenga aise kobe president aba menyi bense ya China bagokora obonchoreria ime ya Kenya obonchoreria obwo aba Kenya baranyare gokora gusimireme ndio aba Kenya baranyare gokora naji ko batoma sobo mireme yewe aba Kenya. Yes, Agotebaganga Deputy President William Ruto will deport Chinese nationals engaging in businesses that can be done by Kenyans should he become president. Professor Wajakoya. Yes. Agatebaga kero kienda sa kwa president. Ebintu bunege tagike kireri. Akogoko. That's not enough. At the end, I will suspend the constitution. Because for 3 months, that was 6 months. No, he's saying, she said you need a constitution, and by the way, it's true. She said you need a constitution. But you can imagine Kenya without a constitution for 6 months, for example. Ni wajibu wa mpiga kura okora uamuzi ayenga ya wakachikura wechimuga no yo nora sepe jagatana senga seti ya The Daily Nation. Aha. Abande kijabe. Fredo bad. Mugano ini kumurikira sepeje komidudos nande ntikiya trend sana so mutandao we internet ase kotebekana ngaba muraba ikaba buata mali they are below 30 years, yeah, and in fact oyo mobo school in a school into yo kumia anaroje abamuratu asonete nabo bakolika sana se ewoli yaito. What I'm saying is this. Kolega ndenga siti bakotebanga bamuraba bamenye tubugima gitibu obotene kuobo nene lakini ya mali yabakuwa taliko explained. Kolega nabanyanyimbo bakotebanga Mungu na nali giguli gete Twitter kama yakotebanga oyo mobo nigo konya mukoniri gusamuliana niri umuntu oyo mo 1 million Kenyan shillings. 1 million, a millionaire. Anyway, I'm going to know sepeje 10 chunguzi negenderete. And let me tell you something. Abantu bategerete school guy asich case kichingabuneji. Tora bo mwangu kora yerra kora alike binta so mutandao we internet. Nga ngomo Mungu anoligale ngomo sani onesana I've lost. Ege togende toko ruchunguzi ya makoli budaya. Na edisi ya ego jebu atoere senga muntu na kiuma etenki konya okora. Kababa ngora kora alika so mutandao igoro yawe bikintu bingabune. Ene bako bumayete. Even though they are very objective things. No. I write very objective things. Yes. And especially as second to your investigations, comments. Otherwise you will find yourself boiling in your very own soup. Inko. Philomena.
ngo bara ibuli kambo kiri pilikiri chiko okuno ko genda mamicha na amagani y'abana gusobo ene bwa abana at the same time asiti oroboti doro buna bone biasa ya igiri we mbinu ngao yogo suka no bugima ono to kwenda sema bogani ndo ngo kime sosa Mugano ino urase bijata na kabira sababu tevanga no more ugali sauce price of last sauce. Hakuna kabisa. Iko lilio gosi ritiyetege sara. Squeeze abantu by the age hotel iga next slash bakoye kabiko kipa. Ay mugano ino urase bijata na kabira at the same time page yata na kata tonguli kerege ganga. Bakubolinga, do men have a biological clock? What is the best age to become a father? What is the best age to become a father? Yani abasaja mbaga nerinya myaka getega nalyo gwente ko batata y'omuntu. Mugano ino urase bijata na gatatu at the same time mugano nole gaiga omwanchiwa omotegereri asepeji ya 12 ngana kibono egenderete koba a game of numbers igatia Deputy President William Ruto na Raila Odinga kurwa somo mubwazimio la umoja asibago tebage ganga unde bwensi bono go chikobe president inse koba assume dinga 78% ya voters mbachiko akachikura igara ganili gukorengana nili chika twale 8.63 million votes amenya gutanga sikubomora ibwensi. So 8.63 million votes. Korenga if 75% of voters turn up wakachikura, which means kero muntu bonenere zawari getinga kiago koroba kanyore 8 million and above. Mugano asepeje 12 at the same time musubati mother Karua igata bilia bantu ba Mount Kenya nga vote for Raila Odinga and I will ensure your interests are taken care of. Akira Raila Odinga chikura ainjengo so ayande nuntigere inuaka chikura omoeli pia sepeji 13 Kalonzo Musyoka rafiki yako. Oh sorry, si rafiki yako ni igate bireiga nkogenda bali una wiper aseke gambiro wa mbere yuko na chagwa IEBC woko motereni Mike movie song ata holi chikura Mombasa. Yani Kalonzo Musyoka the Syria Council kwenda mahakamani ngangi yekora tinde dio komedi ende idiangire mugano ino rase beje 13 singa seti ya Daily Nation mwancho motegerere asete chakari gazeti ya Taifa Leo ni watu roboting na kiwono mugwimere we county ya Homa Bay oyibo yokoriye gero kibo governor yatebekanenga ogokonya na kwa kori campaign ya subu amo na Kajwang igogwa yurira maswali ya manga ngero kende Kajwang no senator nanya ariko oversight mu governor kerwa ko remere mama the same case na ariko bolinga just in case Simbarati iro mu governor we county ya Kisii na momoimaire obo senator momoimana na ko oversight ejya mtoro jina no ngeri ga ko oversight ya county ya Kisii to be sincere. Yes. To be sincere, ekero nchi as a person, tio sinega niriko baigo because a senator nere went to take into account a governor. Amubolinga besegetenga ichijete ko chibeziyalo as National Assembly chire BCD. In fact, a senator nabwate kiroga se county assembly gaiga. But I've never seen a senator come to sit down on proceedings che county assembly mrachigenda. Oh no. So I don't think na be very effective as go play a role ya oversight. Ekoroba kore campaign una bazani already babwate memorandum of understanding. Ongeoji ko boli muzani yongaye. Igomora ni ko boli ngagero gende egekaratu berera kiasa egegera we. Asa abantu bakubuli ko senator by the way without campaigning for anybody. Mungu anali kwa host ya sometime back buru kusamuel yokemo. Rios. Como te grande sana. Onye ndiri Kenya y'abantu bali wakachikura soko terra abantu n'ebintu byabo batenerete. Mugano nora sepeje 14 ga ase mugabana we county ya Meru kiraitu Murungi. Nomo waziri Peter Munya baje agere gosisana igoro yeri jigo lyogo jigo wanjeremira.
Anyway. Ase governor yego tebanga ichigirindira kwa public participation yegwanda terimanya ko bagazeted. Mugani dora se page 14. Epeji ya kanini boto roboti goronganga ki abamenyi b'ikisemo kya Molo ime county ya Nakuru. Bali nyoire gendo Rigathi Gachagua bakorete kararinge dio. Miaka 30 ya etire. Bantuange chiriwe 55 gamba sere tukuru chisemecho. Wana Rigathi gatengwira ne asabo kwabe. Amayago yaro je mujivu gete nero ko kwane bintu bikomusana. Igoro yesano batu walete nere kararingo modiyo. Yes. Na modiyo no agatori chinguru sana ngakia mo. Let me say this on the same spot. Kende gyonse ko kolense yedudus. Nentetero wosimeka. Nemere na indi. Anything you do in life is a seed you're planting. In its due time, you will reap. It doesn't matter how long you are. Why smallest? Ya doga yo wagure. Inchira nero kogesa. Never do you. Oh good. I'm telling you. Siku ya kiyama iko. Kero yugo. Kila mtu atasimama mbele ya na kila mtu hata uju. Egwa ile yoro. Yeye kurukunga Arusha mjini. Yes. Ai. Kero muntu bakubuguriye gurube yaye bweka. Bene. Agukubanenera. Mungwano kurukwa omungwano kurukwa kiwako murukaga gabako murukopio wandai. Otayo lichikoliro osigwe. Ase serikali egocha. Onde bwezi baziko fake certificate. Ago sibu okesibu kiyobo. Libala reduce binte bya forgery. Yombi bwato menyogiro sana. Menge tu asomire binta mpaka tukumeti. Pechi ya gatano libato robot kuru county ya Kajiado. Kwa ntumine kero kibo governor bono esigi kanira chikobe ntindi nobo women rep no arega Joseph Olelengu kurua ODM no ale David Ngadianye kurwa ekema kya mbaraga tebaga ngereki no mungwano kurwa Juda Kato Olemetito kurwa UDA. Yes. Epeji 19 bamurekerete county ya Embunga na Kidynamics chikuriyo bugabana bwe county yuchigandarate kubwata inse gatika tienga seti ye gaya the Daily National mwancho motegere ritkulia rero bamurekerete mangana parenting being a Wednesday. Musubati nara iko kubulia gentu getekere very serious. Eko tebanga babere no musacha oya for 23 years. Miaka 23 wandoa asenyu omo. Umanyire gocha kugundu wangu musacha yo nabwata abana bande siko. Na ende musacha yo nkuba support yale nkwene kyale ngabana ibolete siko yenyu omo. Buya bale. Ega ikero musacha yo yakarosie ekegeni mwaye. Atagete kujika abana babonzi ibolete siko. Baja abamanyanye bonsi. Bana njua. Muka yoyo rabono nyumba. Akanyore mbeka mwaka igoro yegenteke. Akairure busa. Abana kurangeria. Abana bekera kurangira na abibuli babo. Kolengana ne story yetete betinga ki akwagira abana abibuli babo lakini ngoteberega. Ngo support yare asa kunyara abana aba lakini nabo bayibolete na musika. Mbara mujanda they are okay raising those kids. Are you seeing? Bono musubati yone advice ya kuliginga ki. Ekera agachiko confront musacho yo. Musacho akairure busa agateba bono abana batokire nkiuta getenkole. Abana obali. Bono musubati yono bokonya kubulia. Baile genteko wete. No, genteko wete kubulia mategereri. Masemi. Tingo masemi monto. Amategeri yo wete baigolesi. Immigration da. Ayarona kyokora. Esho yetara ero igwa maundu na abantu babiri batatu. Story geliye ntoke ndate kula chinse chesiko. Chinse chesiko gaiga ndo chigo sega actually ekombegia AU kia iroko boke ngana yo kuira bana jeshi meyense ya DRC eliyo gochikorwana nebibago bie keombekele kema ikaine na M23 meyense yo at the same time kurense ya Tanzania somo cho Dar es Salaam
ebikondo go bije bikauru muswati yo mwana wo mutinyo yo muri kogongia. That's very bad. Bigakurura gochero sana imo mwana yakanya chinko machimbe. Mwali yagaitaga sio. Achitaga sio mubwa. EPG mugano igora sepeje 24 bo igasinga city yega ya The Daily Nation. Biazara bwo komitangasira iga ebinge sana neji documentary au nechi obituaries. Togenda sigoso torenga kimurekero. Ase chigoso chewa gasergicho sona bagosori by the way kera stes miruka na ndete kwibanga giga iga. Igonda kunire choro boti kuwa se timu ya Arsenal. Ekegere timu ya Arsenal bono bebangire sana kubwato ka shilingi bilioni sana na bire chini gutainya. Elikanya na chinguru cyo mogosoria Gabriel Jesus. Korwa sega serogia Etihad. Ngongo kwa timu ya Manchester City. Ekegera Alexander Lacazette igategete kwena na imeye timu ya Olympic Lyon imeye nseri ya France. Ochigo gosoria yo. Asiko sori kama ulegeta magana safari rari yere rai kiliko chaka chinse muchia Naivasha. Apo siku kirabona by the way gotabekana ngachi hotel chance people na Naivasha chibukiri my friend. Sengenche chisibiti echiga chia na wako na rabona chia kile kia buso bakanyagalia kagoli yake. Yes. Back page lakini nyora so sateyo. Back page ngaseti yega igaba gotebage ngana kie bunge ye Senate. Litukulie igoro dudu si ya ete chimu suwada bwo gwanchere serikali ego chigosoa. Go raise a debt ama kabesa to 10 trillion from 9 trillion bonaiga. Which means serikali ego chigosoa ne allowed kolega no muswado ye bunge ya etie nene ne bunge ye Senate nigoro yarenge we etie rindo manya uchaka bakoremeremo. Go kabesa chibese chinde go ikie ama kabesa abe totally kabesa is 10 trillion. Anyway, mimi si mtaalamu. Mbeo ya kubulire yoko ya. Mimi si mtaalamu. Kwa comment ndenge lakini timbuga tibo manyuya samangana economics. James Orengo. Omuga senator we county ya Siaya. Who I will miss so much from the floor of the house. And I pray him well. So senior council in his political endeavors in 2022. Igate betenga yetu waitirie genteke but igon kuri question serikali irachi ko ireli kabeseri. Babe responsible. But tumekebuya chibese chibaje chiko kabesa because aba Kenya no baje kuchandika kuchiwaka na chibese lakini era abe besane iziko bange chitweketa mafuko y'abantu nchikole timagendera lichi abwente okora se ground. Professor Wajakoya na acha ndegete sana gore ye deni Kenya bwate because that's the problem, the biggest problem. Yes, ekime kigenda gukwana ekagera in fact ekera gukwana igoro ye nyasole ya ndo bagoteba bange kigera na kigento kiarorekanire kubwati kumana ase Professor Wajakoya na gara kende kugikeliwa igagoteba nga nyasole ndio nsi kubwatu meyense ya Kenya ndi wese kubwatu egento kigotangana kurugi not even jikiro ejibes isaine so agoteba ngiguru ye mo is worth $3.4 million. Agoteba nga gutumeka just only 100 sacks. Chibuni emiye ya muyoga. Emiye ya muyoga gukura na nemenyogire ya madeli Kenya bwate. Na and by the way agoteba nga China kwa sta ibesa kubakana. Ibakulikira na zaba supply. Bara itofa madeni ya. Ngore na kabuli Professor Wajakoya nga how true is this na endekero kende. How practical is it? Na ende ngakia bantu bako chikomba ko yetumeka mono. Muntu kiyo chutumeke nyaswa. We kill that person. So according to him, and we are anyway, I wish kanje ndi kunyarika no muntu buno twa mutware. Lakini practically nero kyorosa kurigereria amarunaro. Enagote byotegerere Wajakoya buya. Na bado point kiti chinkongo sana. Yes. Na tende sana ko kolengera ligoro mungwano oli. Ekera nkwagi waro matekero kurigia marunaro. Lakini amaruga regulated. Yes. Ya serikali. Yes. So equally nere nkwagi waro ngenya sole ne simekwa na yanchera. There is a way ya serikali ya era chikorigureti genteke. Now let me tell you from psychology. Psychology yagotebange kerogo kanyo montegento. Aliago tuare interest. Aliago geta. Aliago tuare interest yoko takamanyanga ngikuiwoli. I'm telling you. A concept ya neto nje wate ya kerogo kanyo montonga. We, na sokere kujia lakini to basa kuigorege siriek. Na liyo montago develop interest kumanyanga lakini nkiki. Kidakane likutingi gora. Nkingo na kukani boyero we kasi yo milindo lengi
lakini aesoka tiko murango akichori ukendo katrake igore take go igara baise gusie in fact yago sieka ya tunaenda wapi bwana wale tuingie Rabai Kilifi. By the way muroyo momo sae bakaigwana no munyarokoyo monga ngochaka bale obosani bwabo ubwo chikokorera bara bukunyomana. What happened omuisoko yere konyomanyire financial status yomo muroyo namatenga muroyo chibe yasabwa tade chinke ndo mwanchire muisoko of course na bwate gari ene Range Rover nkongu isena monto motenengu lakini ngino munyaroko yere no mukanyegu omukaye tari monto bwate mangana mange tari kwayera no monto korro ogosika ekino monto anachire yicha abwate miaka isene yoko nacha abankwana omungwana oyo bono koba bayigwana ne no munyaroko oyo bone gaikera asiba koenda sobo baire bachigwaka na chiombe ne chiombe rero taira asmuire chiombe chire physical nabo bakora neni ado isoko endo beke genta ene sleep okolet pains ana boy gone sleep babo guleti baide aho babo guleti bona kali basani bandeiga chipigipigi chikabange nyeiga chipigipigi bajete chipigipigi bajete chipigipigi asaka nyoma kuru ama magari atene no amagari atene na Range Rover GV8 jiwata magora munya matacho bona omura bakogenda lakini munyarokera nanje to muroyo nyore andi nama yetenga muro tabu atigari nandi takonyara konyora gari arachire aya kamoteri nchunka ineni gwe yeri oranyarete gochande ongoro yakariye na bangora bayo bere batatu iga njimongo betogenda toire nibe agachipigipigi goro kali ite mongora gwe bibi agakuneoni ora ture geita bageni baika mwaka nyena gotebye muntu we na renga gwenga bageni ngocha bare bade yo muntu we geita we paka na jira we geita kinje ngigora rero ene gosiomiriga na ama ito mumuroria kera ama ito mumuroria akanyora mungwano ne chipigipigi babwate omugago ori akairura ebuze liwate bakaimokia gatebia onchore binte bibino karua omwana no kugendire njiro moja gojaga igari chipigipigi ga igabone aiwezekani nginoko matevinga ya kara kanyo mwaka omwana oyo bugima no bwa baguchikorosia binte birocho bikane riro ria chasoke kurwa ujuji kumurigio monyore otago tiga baraje turarora bantu kibali ayo mognombo je ngolete ta sieko monwa abangwana bali nate banga igongo mia koramokia timbanyora sai abangwana balia bakaira na batali na kiambolia nibo yabo babo liti bakaira na nero mwako lia kaira na kanyo munyaruko liga akolera olingi okolera ayo museta tansi gitu chako seria bageni bane na ndi ninche ngokoro gochora kwane yatorara ngoro mungaini bakabona ndora manyo rumo ngaini ngo I beg you to comment on this story. No, ne story rengale. Tindiko ya comment. Nengale ne no bugale uzingi. Na assignment nere kwa ruyende. Tinta yo comment ko yo mugano yo. No kwa rende kam. Kwa rende kam to ko torwa. Ya sawo yo to gusaba. Ole moyo. Uri to gochaka ga kera lituko twate bangere litali yaye ne ri makuru kunya sai. Engakia go siseni omuntu nere we komanyete. Nencherara musiseni. Formula nere we komanyete. Toro ranga wasiseni urero. Ocha yuyo ndo bwengere tago siseni kumambia. Neli tukulia oliaika ne yelia yandike. Ninda dio mente ujabo. Na kinago kanilinga muganda ndagetikwa. Ndo nago tebyo mente ke kwaisaniri kwa coach. Nyole gazeti ya Taifa Leo bwe manya yo mwana yanda manga senchira yo mwikira numo nchomo tegereri. Biamono. Tibuwe bago to buati seseme. Egende gena ke gani na gukora. Egende ke gani
imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwo asore na Kisi FM semeli ya Facebook tanyore Kisi FM 94.1 tugwate semeli ya YouTube Kisi FM 94.1 like subscribe na share inde togende asubwamo tobose kweba chinsebere keratura ndenyu maega serugichi osoli na bagosolia ntukwanere amangana kada wa kada tojiandale imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwo asore na Kisi FM imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya